Ali, ini baik jika Angler Showdown na po. Daw sa fishing pond. Kabaran na po mga rangkalang. Ini baik kalau mama. An pen iya pi di kinong kwa. Ibu nong kwa ndasi. Kedok ni pung vek. Cencengan nomba. Tepat dapat hewan. Oh ni. Tur langat price. Tik lah. Itu size. Kani mereka podium menginsam price event. Ang tayo jarang sedap. Gitu prices apa? Ini buat anda sih. Sponsored by Red Bull, Five Brothers Cycle Shop. Padahal nak mau pat, cuba di terkuai, cak di terkuai penyok loh tu. Dengan saai kalau berfungsi macam itu terdukan lu. Itu sponsors. Tepat nak igi prices. Kini lagi tangga jeng ai sobha nak kalian jeng ima. Namun tak jeng kerjaan jeng pergi nong kuai ini. Nak kapor siapa? Tepat. Keberingkong ni ngin ai teleskopik fishing pool. Plus packet of Red Gold, but say bagi kontok okay. Second spinning reel, packet Red Gold, mak say dia. The third landing net, packet of Red Gold, but say dia. Begini consolation price kita teman. Ingin I suddenly consolation prices, packet of Red Gold, but live duck, han baim. In kemin semish bet ikat bayo, ingin suddenly mah itu. Tidak kata Ngai pet ngan pedi ngai pi kinong kwa mo long mo ngan kio jorong terus ngan pedi pi long mo kalir ki labon deh kani ka jika kang mic ni nasi baik tu kinong kwa baik ta lại serkei kinong kwa nasi deh ai kia dai do wa nasi deh ka dai dang ti beri ba ngam siap sa trước Baik nong kuai, tapi pun semam, kena siliang, tak lah. Tapi yang tadi pun ni, mengenai vlog, itu bersang sesuatu, dia boleh roh. Tapi Mr. Kon fishing bait, Pak Johnny Kong sengi, argut ke YouTuber mentas sengi mah, ya isya, kita permit video kita ini gila gila juga. Ngon lek kam sojan goreng ba ni ka kum tak do ri ba ram tarang tak baik ada dang ti nda sini dah kapor mentarang tang si phobuji wadok kha ba mi sarai sipo badaj bha te gila don bayo san kilo ndi kilo ru nang yesa nang epen nang kersan publish bon perlo Pengurut stay, terus pengkai sengi kan, sebab peningai pimtan. Tu itu kam dulam brio, kadok orang tengah tek tangki kambun kar-kari, tapi banyak. Tu itu kadok ibang. Tu itu pi sekali tu ketika pengwai. Pengsengi, pengkai kilo.
singi temen nang khoai kilo abun wayan nyom si pong khoai singi ketu ke view jingi pong jingi hang ni apo Tau Sao fishing pond kihan da sibet nang ni sam tay kihan anda kita sibet kiba yo consolation prizes in kem met nang ni nasan bangin ai pi pong khoai singi tap smam bro lagi bro long ma khoai competition Megalaya vlog akan jut lah Megalaya vlog nda sih Sharom stray du Mr. Con fishing bait yes ngap nda tu em long aci ibu mentoi kecing mut i try pung yo minum nong khoai berapa long di bang ali kuai siapa milik lekai sana dah vlog lawai skor sa lawai skor sa kan ini mau ada tak ngat ngekon try con Johnny em thấy em tu con đi kenal kong ayo con fishing bait ayah lah ya lah dah ya lah ada long week ni dalam we bro serai lah yuk consolation South Santalai station ni kita mesti kilo tam zat tu nanti si baik bersih ini lah keski bipang ba jai balamen tu tendai su khahan tu ada khabulang hah em nanti lah buat nanti lah boleh Alai. Phải tại vậy đi. Đâu. Mie rồi cai tu telah di price kharim Rồi là niềm sport nữa. Lái phải mấy con dài bạc là đánh Bát slide ban rồi cái han telah kau lại sekali vậy bạc phải bạc perkan em ta trong pay là trong là stan là sepatrong bị uốn này kan dia punya i lah pernah kuai itu cuma coba stereo ya mana merang bro kan kamu mau beli keran nggak tuh iya benar Basu wak lah basu liar tuh liar ya nomor kan sini mana
Halek ya. Đây thang. Đây được halek. Iya rata. Podem duk cengkerman. Karuan ngedoa. Nak las tu. Dia kah. Kompetisi tu tam dia. Bisa ni mah. Ini tu ya. Ma. Namun tak competition mengilek Ama, fesu gapon wat bat wat bok ramah. Ini tahu kah? Wat bok dah gapon. Ini pun penting. Terus basan. 200 gram. Terus basan. 200 gram yang keangat. Terus basan gram asal mbak. Cila. Tambah kuah harus roh kan? Lepo. Kendai sepak lepo gram. Kap. Kan. Oh, tiket Pak. Yo hai ni ah. Nyo sepak lepo. Aduh, asyik kabar. Lepo gram. Tiket nomor. Tiket nombor. Kan. San sepak san. Artinya betul. Oi, yelu ka? Kawan ke sebelah dekat ni. Itu last minute ibangat. Tanya tahu mo kacung i. Tiada. Ah ni tiada pula he. Tahu bereng tahu. Tadi larung lah. Kenal larung lah. Ah ni tadi lah sekilo tam. First prize. Praspa. Tiket nomor pandikan. Tay mentah. Bapin nyapet jika tiket nomor bapin one sini siapa you. Sini stage. Kekerdan meningkong galet syaga tiket nomor 533 Sun Lai. Kalau khabar kendai spa live program. Kendai spa live program kalau khabar. Iya. Hai beningkong balai. Kini ngene ba last minute mentan keran ba. Mentan last minute. Last minute ya. Ayo later. Consolation kekeran balai beningkong. Kedan ke Baar ke Kusnam bayo ada tiket number Lai San. Batai kenyo ikan. Iyo ya karir Red Gold fishing bait bat sayom. Itu ba bisa saya. Semukla. Semukla iba kita ko boleh suun ba. Ba. Kedan ke balai kalit yang saya nong kwai batebet iba. Banasarung kham san lai. Hang ni iyo ya landing dan uksai bat si paket yang jong Red Gold fishing bait. Dah. Hey tu. Boleh suun ba. Tiket ke iyo Red Gold bat kahan gawai. Dah. Hindi na iba. Oh, di nombor. Pasal. Kit like dah. Iyo yaw si paket Red Gold fishing bait bat kahan gawai. Kahan ni kini baru habit kem shua tingin sa ay dala kut ke jingkwai. Kulay siwon. Bisa siya ba? Krem. Ay Rio. Ini ikong ru iyo Red Gold si paket fishing bait bat kahan gawai. Kumju ikong ru kahan nin sa ay din dala kut ke jingkwai. Siya tu lam kong pidi nai. Ada yang mau sebut. Ikong din na mau sibut. Oh. Tu syubat kan bala. Bat tu cembam. Kan. Kan seperti lama. Wah. Kini nak chop mo. Dah sini apa dog sa fishing pond.
Berai kusnam. The consolation prize kin hab on shim ikahan shiben. Tah, pila balik kuai biang nak ma. Ini mama ibu senar ya. Lai deli kerdan iyo. Oke, tah ma, debak. Okay, consolation prizes mah. Ini le budget. Kejuk bro. Kejuk. Phi một cái ai phi là bà phê mà. Kira nak kan? Artli. Arti này. Yo artli consolation prize artli kian. Ibu mama yo away consolation tension away kan. Tah lah keman mama. Tah let sok ma. Tah. Sok lai kali kian. Betul dong. Tiap itu nong iya orang simpai. Tah, lihat. Pan plastik, tiap plastik. Pan tu, lah bukan. Ada ini. Sebeli sirkuat habladan. Ikatnya juga ikat. Ya, pembelian lah. Pokoknya sekali. Ini 1 kilo nyuspa. 1 kilo nyuspa. Ni kubi jong ni pak, mah. Lagi doa ya. Bukan karena apa? Kena sampai. Terayu rat gua. Rat gua. Dosa fishing po. Si bishrong sebelum memeran. Mana ni? Di siap lah yuk hambun lah. Sentiap deh nih. Kau apa ni? Kau kurpai. Aneh, prakilo lah. Prakilo thik. Prakilo thik. Top. Taman ini dik tambat nung kong ikan bukan aja nih. Ngetol ali koi kar si seneng. Perlu lah. Sorry. Kali kau kan kali pak. Kau ni apa? Sau kilo lois pak, apa yang tu? Lah, SS Roy Marble. Kilo don hektar. Kenyok phải keren. Lah kilo nyos pak. Tak zero. Ani san kilo thek, san kilo spa. Si. Betul. Arsen pun. Ya dah. 1 kilo tu sibuk baik 1 kilo berkecar tu mah. 1 kilo makian. 1 kilo. Yang pima. Aneh. 1 kilo duna. 1 kilo duna. Setiap ekor. Setiap rai kan. One setiap. Bro. One sah dah. Kena kejar harus 40 gram. Ngelak tahu teng. Saunya. Biar. Parlimen. Tetap parlimen. Belum nak ke one step yang film mah. Oh. Tu si antat ni si kilo seteng mah. Kilo seteng tu. Siap. Boleh 1 kilo seteng. 1 seteng.
15 bị sân kilo arspa cho nó tôi chụp thấy này thấy rồi sân kilo tạm bang lah aneh ngebos tuh karena ngebos bos Sang đây. yang hơi babet sân Ra. sân pra thấy rồi sân pra đang có độ về đẹp thôi rồi lihat ta bos lagi lu sos pak bukan yang mana baik Arstin apa? Arstin. tahu Tuan. karena ini nomor artis yang lagi dua kan Lah. Lashtia. artis yang lah Lashtia. Tanduk ini kejar lek. no em kena kejar artis pak sempugan no Bun balai. membalai Bawa. tuh lihat tuh lagi lu plus pak sibuk lagi lu dah lu sibuk mah saya wan biang sudah kuat tuh pengen dah Tak no. lagi lu Laspa. lagi lu lespa La olah. arkilo duna Dulu dulu kan dia Benar kilo. duna arkilo si program dah lu sibuk mah dah ini yang kena cakap ni apa arkilo lespa sibuk arsitek lagi kilo tiang lah dah. Ni 1 kilo. Dah. Kenal lah. Tidak lah, dom kenal dah mah. Dom geng. Itu seri je. Aduh dah. Pasal ni tu Hidung nyeljong ro. 1 kilo tiang. Tiang. Baik bawa baru di shot tu mah. Tu ke ban rumah. Oh lah ban rumah. Em kata tahu nggak? Tahu kan bos? Ini sana lah kan kap nak pung. Hah? Oh, semua macam? Dan dia bu kap nak pung. Kau biang kan? Itu tahu je, kalau tahu ni. Tahu 2 kilo. 2 kilo? Kalau biang bos. Ah, bun balai baru sudah kut. Kalau iya lah, dan ini berapa? Kali. Shit. Kalau biang itu. Bang. Biang ni. Lama ai melen ni. Khat Ya, kan kita bawa buat bawa. Iwan. Megalaya vlog. Nhiều kilo saus pak. Nhiều kilo saus pak. Ini jom pi. Em dùng nhiều mặt rang ni. Jom pi. Dah tahu jengi. Sekian. Pers ni. Setiap kali sedung. Ah ni. Kita jadi di sini. Besar. Dia dah nanti. Jual tu baru. Tah nyampe jeng Megalaya vlog. 1 kilo sipawa. 1 kilo harus pak santo. Siapa bisa 1 kilo? Tetap top lo bos. Ar kilo steng. Harus dia. Ar. Tendang mah. An thô ham style lah yo. Em thôi nó đi. Oh hayong lo yo mah. Ai bang itu. Kenapa? San pa. Tu ditang kadok za san pra. Tah, tetap. Ish, bang ni. Lich bumba. Baik mah. Mengandung video. Lah thô ni asa. Berapa kilo lah? Nggak thô ngah. Rice tak. Lah biang ni. Kuat nai kubli kerpang hi pelok rawan gimana kerja ni ni ke sini garpun di tarik. Klaim macam kerja jom pi tinggi nomla meraki ni ke Anglers Showdown ke peningkong ni apa pengjungi. Kubli si pun pelok rawan. Kubli nak kerkui pi. So by like, share, subscribe.